Jogos. Ora Mama hiu makwaje. Ta ik mungu amadu zakaswa ya ma mumba to bahemu makwa kan we hatu ka mo je wo zakaswa kwa. Yangu ka kwa ga saba ka akunda tagbe karuta. Nara je. Wo ka ko ka shame. Ma biya ge ha jai ka ni biya orute kwa ne. Orute kwa na ngo ga manager na ngo ga. Ba dia ba mama ma green bottle go Moko ma chare nge gane na ha e chani ro na mo kwa pe na ndina ru da green je mo kan ma green kanyi bi olwa ni ogwa awusu wusu nguga buda nguga o kwa cho bia pepesu star ngo star nguga ono star ka green bottle ga kasha dawa e pe pa igba mpa mo hu na ha mo star hayu en sha star ka mamlo na ka hayu en mo da makwa e mo kwa cho makwa he nga kwa mo mo ga pepesu nguga yeah just here uda walo na mo we kwa kwa nwo aniga kama yo ma bon senche Allah abon mo she ada vibe mo woni ka Burkina ro ngro na va dugu tere en pa na za bu Allah ma se jan Allah baby we so da yo uya ko anwa ba uya ko forget uya ko anja ko na ka business pe nyale ki no ba yeme ka workshop awe ka ko aro je wona pe so ba yeme ki ga sida aye owo hin correct wallahi confirm ka senior workshop we like boutique la just understand that's what this one woni ka ro fu so wo we ye na so ye it's about what ka so wa na ka yin se mi ka de do na me ta me bi ado gando anu kwa mi wese so ne da ba so kalona nenge wese karo ga ka ko ya jene ba ka do no na alu to yin ane ya u ya she wa ba na dem karo ne tambe ko baba ko vini siba yan nya ke ka hanyi kwase ngu ha kwase ne ka dubu tan ka we mo alu kuti dubu akunde ha ya ka we yane yuweli here kwa be na bo ha ja me ya me na boki wa mo de ne lu mango ya ne shia ka hu na ye ba me mu ki ya na mo pa ki ya wa na ka sha na ka lo o se ka ho kwa je ko boki wo ni e kwa na o ga o ya je ne ni ne ga temple ga o ya je ne ba ka do na na ha dem chi teso lase ne ga ka le me utongo ya utongo gba utongo ya utongo gba utongo ya utongo gba bo wase bu ai o so ya kai o wase ongo ai twa na ga ba se we do kimi ko ya mbu ki ko kana ka yo kimi ya ka yo kimi do kimi ke ko ya o te se gba po wo ya we do kimi po ya chu uva sa odido wase kimbi na kimbi mo ga ka dubu tan kwasila dubu tan ka we mo kai tin chiri kimbi ye na ka ko aga ka nyari ke agba shetiga wa kasha me o wase ko ya je ne shen kwa shen ka o me ko yin ala ba ka chiri nana se se ba yin ne ba de chaga tongo ya so tongo gba bo 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 baba bo eh baba ku ya nenga ushiri twa nenga se wa wana ga nje shu se ga o ne se o la mo we ha rock view an ga ta me ga kwa na baba kwa no na ga shu ya he pa wo pa to ko se na wo yi ma ga to ga o ne ya se wa kai o be se ka understand le bi no so wa ha yori ya shi ka we mama ka we ha chi ka we mo ja alu nyo ma ji ni kwa ma ni adu bu akunde ha na ma wa asha me wa nenga se baba ko ya je ne nenga se ba yin ne ba kin da ko ga nenga tongo ya so tongo ba bo tongo ya so tongo ba bo tongo ya so tongo ba bo baba to za mo yo kenge judu baba kenge judu wi mo so mo ya kwa mo pa ntu akwa judu kenge judu so mo ya kwa an mo ka ntu akwa no to ba kra kan mo kai
Oh God. Baba missy. Miss nigga she went while man. Bam tia yo nigga baba. Baba. Baba kwa kaswangu abihika. So ka Gbidye he bana baba ya. Wa kondo ka kwaga. Akondo ka kaswa mo. Baba nigga temble o gume we ganwa pa. Baba to sesiru na se baba Kristo se ba yinga baba shinu do ma ina ma hije over to oda gbakela manation hi ko agba itu nige hanina baba ta won hanina sa gbe hige chichachi baba be boki wo la paga baba wa kondo boki wo la akona boki wo ko fati o wa na ya bu akondo ai baba za yoga ko yanga uya nege kama dono jene baba za yoga baba te abun se ba yinga o da karaka ko abu tawo te yo ye tongo ya so tongo babo baba to baba kenge tembe ngula luhela la bakwa mo silave hinya kama kwa kuona ka spirit na ha ashame yan silave bakenge tembe baba to do gumashi kela baba to ashima kango negese baba buyo ma ko guma wechem God baba you don't miss baba nzulamo kam no vemba na we kwa ile na chimo fe mo papa me kali kichini wona na bobi yen kwa baba kwa kichinu na pande oro na we oli kichingu ka baba si pande oro we she say pastor na selika semba baba semba mbemba kichwatsaga na se Chile na se baba do kan we kena o kan de shaka babo kiwo ya nala ona hiye hana aye hana sai la buku la Kaje kwa. o bese wo buku te akondo O se ona menga solo uso vie se shimaka ma umle ga Gbidye pa cholu kan wa yani so no kwa kwa be ga se ba ele na hanga so ngo ga se yin semba ele he na hanga kwa man ne yumba ka shimbila mba ne mba yumba ma ne umle ga ko da yana ona ba ya kwa shi bo lo kwa kwa na njaga ona yo bi aga aye hiye ite na yo do amba bun ba te un kan ne show te bi abun nenga huwa wa ya ne do wa kwa ile pi wa hiye wa me yo ya ona ele o la karo mo yo ya na ta ja mo to mba ka dumega ona tire kwa no won la pa won face la je pari ona yo ya na ta be e lo vende tu abapa nenga nja ba ya lo amira na se face la pa so isa munaga ona se face munaga kuma hadubu wala kuma dubu tana kuma na se face na ya na pupumba yoro da ona duwe ye kera ni sa wa shuga ye ona ye kera kanyi ko na do yo ni bi ka twa ona kura ji azikala ka an she yo ba ka kuma yo abi sa bi ka twa ni nyo hiya te ma fa cholo wo ka hiye ko ona milinga ne je na ma mo to ba me ona na kwanga ne ona tire ona ma na kwanga la ga to ba ne ona to am fa ko mo la ga baby si jangwa ga si jang ye me ya se ki bia si nyo la wo ki shop ama lu si nyo ikeme si aga once injection mo si flesh we all very clean this our body wo yoga now let us go you don't hammer see ya kan you kwa ole pa mo na won kwa la ne ge ngwa kwa ga mo da ya wan igbo